Ni hindi ya kampeini cia kiama kia Kenya mwena wa Kamuchege mwe ya kaunti ya Kirinyaga igitongorio ni munini wa muhuraniri wa giturwa kia ugavana wa Ndegwa Wanjiru na kuria atongoria aya mahuriire ndebe mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na munini wake Martha Karua. Atongoria aya ni mokireire ngwataniro ya Kenya Kwanza makiuga ati amwe atongoria ang'etheri yao ni magire gitio Martha Karua hindi ya icera riao kaunti-ini ya Kirinyaga muthe wa iyo. Munataka Martha Karua apewe matusi? Munataka adharauliwe? Nyinyi mumejipanga nyuma ya Martha Karua? Mumejipanga nyuma ya Raila? Ndegwa Wanjiru augite ngwataniro ino ndiri na cioneki cia gutwarithia na mbere bururi wa Kenya na nikio maigireire irumi, akiuria muingi wa kaunti ya Kirinyaga kunyitira Odinga na Martha nginyagia maigire thingira-ini wa iregi mweri-ini wa kanana. Tondu andu ni maramucererete irahi mbere yo monde ni omonde, leo ni leo. Walisema enough is enough, waambieni Kamuchege enough is enough. Atongoria aya no mehuriire ndebe makiuria muingi ukamathura rungu rwa kiama kia Kenya makiranira kugacirithia miturire ya ikari. Mtaniangusha kweli? Hapana. Watu wa Kamuchege na watu wa Gathigiriri mtaniangusha? Hapana. Si tulikubaliana hata mimi na tukakubaliana ya kweli hamtaniangusha? Ihinda-ini riu nake gavana wa iguru atwarite kampeini ciake mwena wa Karitidi ya kaunti-ini ya Kirinyaga kuria eranĩire guthii na mbere gwaka thoko makiria niguo kuheo njoria kundu kwega gwa kurutira wira. Wanguru ni turekira kabro, Kianyaga ni turekira kabro, nuru tuhutagia o miena yothe, nijue tutire turakinya Sagana no ni turoka tuikurukite. No Sagana ni ndaririe na thirikari nene na makiuga magithondeka bara ino tukiaraniria ni magakorwo maigiretie rami kilomita 5 hau Sagana niguo tukorwo ta Nairobi uria gukoragwo hau nega na ni marathie na mbere makirutaga wira ucio. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga Njagũ Wainaina wa Kiarie. UDA